بینران بۆ پترگەنگەشەکردن لە سەرپەسەندکردنا بودجێ عێراقی ساڵا 2017 و کەژی لە ستودیویە میێفانبەرواری ئابوورینا سێدێ گەلمەدە دەم باش کاک میێفان خێرهاتی کاک میێفان چوەیەکی گشتی پەسەندکردنا بودجێ ئەف ساڵای عێراقی ژلای لیستین بژین ناف پەرلەمانی ڤارەک ڤەدان و خواندنên زێدەتر ژێ ساڵên چووی هەبوو ئەرێ ئەگەر چنە راسته يعني بروژه بودجه او سالا 2017 طبعا وكي همي سالا جهيتت مرحله دماغي كده وجالك مناقشات وجنجشت معظم تنكرش بخامه هنديكو اف بودجه بسام ببيتن ديار اف سالاش وكي بار سال يعني بصراحه الروجي دماغي كي جالك جنجشت معظم هاد نكرن سر واقع في بروجه هنه وبسند كرناوي وكي ديار بروجه هنه وكي هر سال ايرادات ونفقات تدا ايرادات تاع سالاجي الديف في بروجه هاتينا ديار كرن نزيكي حفته ونهم بوينت 11 مليار دولار يعني هذا بخو رقمك جالك مازن كو ايرادات ديت سال 2017 الديف فروتنا نفتك واجر بهاي نفت ب 42 دلار بيتن برابر و ايرادات تاني نفقات يت حكومتي چند نوتو 5 تریلیونه اف رقم هنه يعني زيكي 15 تریلیونه كيماتيات دهاي اف كيماتي هنه دي چوا دي حكومت العراق شيتن في واكي ماتي هنه چاره سر کردن حتما پیدوی هندی ابروکه اتفاق کرد گل حکومت هرم کردستانی اف اتفاق تنیجی طبعا وقت تنه کردن تا بین حکومت مرکزی و حکومت هرم گه توی آس تو سایت مازن و گنگشت حسات تنه کردن اش به خامت هر یک کادش خوب دست خوب بخیده و اول ولی که یعنی وقت پروژه یاسا بودجه سالانه تده کردن رادك يعني حتى رادك عشان بيجم سلبون تشيد بيتنامين على السياسي بخامة عندكو كو هركادة چند دست كفتيا بو الجيخو يعني وكي حكومة عراقي او جهة منطقة جنوبي وسط و هر وسط كردستان يجي بله کاک میفانه اگرم به سکنی اکتی پروژه پیشکش کریه هر وسان گوران و کمالجی پشتوانی لیدکن اری اف پروژه هنی بحثت شد کتن پروژه هنی براستی دستخوشی اولی يعني براسي دستخوشی الهوالن يكتن اجتماعي كردستان و بوي بروجي كو طرح كده انجمن النوانار العراق دا كو غوران و لانن الاسلامي جلال دابونه بيتي قرتونا بشكل دو طرف بويا بس بحال هاي بروجه جالك باش بويا بروجه باشيوي چدا بويا مثلا قيران يعني حريم كردستان حل كتبه حل كرناوي چوا فروتنا نفتا كركي كي امريكا بصراحه بيتن ايكتي بشتن وكي خل بجتن شركه حكومتها حريم ده شركه برانبر فروتنا نفط شركه وان قيران هنيدا بس امريكا مساعد بيتن 600 هزار برمیل بدأت حکومت عراقش به قامت خلقی خو که همین زانین اف وضع اینو که خلقی تدا تایبت و واقع ایران دماغیت یک دیف اکتی اف پروژه تقدیم کردی اش به قامت خلقی کردستان تقدیم کرد یعنی رنگ ودان هات ندیار کردن اف پروژه هنی نبوش کستنا چلانه که بالعکس اف پروژه هنی رزگار کرنا یا حکمت بو کو برانبر خلکی کو اف کشتنی اوید خلط دا بیچاره سر کردن وقتی اف پروژه هنی کتی تقدیم کردی حتما هندک لان حوصات گهشتن مزایدات سیاسی نافریقایی کتی کرد نه بالعکس کتی اشبه خامت خلکی خو اف پروژه تقدیم کرد دا واقع ایران تهنیت خلکی سوی کته و موجود خلکی بشد بتاتل وصانينا وكي هندك لان سياسي بحث كان بوش كاندنا هرميه بالعكس نا اصلا بروجه هني المان بروجه كي هند سركفتيها حكمت في قيراهنا هاي ابو خلت دا دي رزقار كتفه يعني نظام افرنج فدانت هني يدخلت كو هندك خلق بحث كانت شارعي دايان هندك حتى برلمان تريد ما لان السياسي وانا وصازت كان كو اگر ما 300 هزار برمیل یت نفتا که تسلیم عراق کرنه و
او نفط هنه دي چیتو بالعكس يعني فايده في بروجي بالتايبات كثير دايا اوا والحكومه العراقيه كيركو مجبور كيرن احتراف كردستانيات یا کرکی کبدن. اول بخو نقطه که گلک آگرینگه. اول که نفتا کرکی که وقتی پریکا هریم کردستانه برای سومو چیتم و تدا فروتن تدا نادا کردن و فروتن يعني دویره دا نقطه کیره دا با نقطه يعني دویره دا با نابینا دو کلمه دا يعني ایک تصدیر یا دی نقل يعني هذاك لان هو حساب كان اگر هاتو تصدیر کردن نفتا کرکی که بیتن موضوع که برانبر هرم کردستانه یانجی نقل کردن و هنارده کردن و بیتن برای هرم کردستانه من چه حاله هی پروژه که گره که سرکتیانه بود و براستی خلک کردستان چاواری هنده پسند کردن یا بوجه هرم یا عراق بهتر کردنش که 17 سال یا هرم کردستان جی امریکا پسند ببیتن و بو خلک کردستان جا رقابت بزرگی بله. که میوان اره پسند کردن وی آوای دید برجواندیا که دابیتن هرم کردستان یا عراق. من بلا حکمت هرم کردستان گله کیف خوش ببیت امریکا بوجه هرم یا عراق بهتر پسند کردن و 17 سال یا هرم کردستان توی بوجه دا کو پسند ببیتن نه یا که ما يعني راستی بیتن موضوع هرم کردستان عراق چیه موضوع نمانا سیقته يعني أبا 2 سال قيران دي في قيران دا خالك يعني جوهر شبكة حكمة هرمي خالكي بري والهندية جيار بكاتن جيار شات تذكر يعني حتى صبي دسالاتو حكومته سرك وزير عم بهتا سر تلفزيون او بحث بكاتن نفطا من اسك فروشم بومن باشترا و ات زانم دي شات عامله كم خالكي وقت معاش نبيتن وقت سي هيوا 4 هيوا جارك معاشي بدتن ربع معاشي قد بيجنا ولا بلا موتش من بهتن حكومة العراق فروج دانيا هرمي ومن خامنينه أبا بكون نقطة أساسية يعني دوت لان سياسي في شافي سحكنه هم جوا مشكلة مجال حكومة العراق أبا بوينه بيجنا أجر نفطا ياخو 550,000 برميل تخطو ما فريكي از راتب تودع معه يعني تورد بجا نقطة أساسية حتى فريج ده هاي وقت بروجه كتير تقديم كيري وبسنده في بروجي كيري يعني حتى بو بترو $، يعني بو سراس محافظات اجي يعني محافظات حميد استفاده في بروجي هني كنبه يعني بارك دزبري تبع بو محافظات و بروجي نبو خلق سليماني يعني بروجي بو هرم كردستاني وهمي محافظات بعديري تبع يعني باشيا ود فريدا يعني خلقي تشدت يعني حكمه هرم تشدت اري بديلك دي هي اگر بديلك هي بلا بيشتن مشكلات فريدا حتى يعني بدايل حكمتها يا هرمي او نبوينك وخل بيشتن والله راسه اگر بريكا هرمي بيتن باشتره و سر بخويا كابوري ام دز ببين باشتره فشل دي فشل يا حكمتي او بريار ين حكمتي يتوصانه يت سيقد نمای خلقی پی افریقا و گراندنای به بعد باشترین حلال من. بله. کوک میوان پیش بینیات وک آبوری ناسک تود بینی هرم و بغدادیگه ناره کفتنه؟ المن ناكو كي هابن حتما مشكله متت ازمه كوسيقيه هيد فيجا مشكلات ورجه بين حكمه هرم العراق جي حكمه هرم بيجتن كتبت مثلا اگر از وین افتهانه پریکاس و موی بو هنارده که هم اوبیت فروتن ده 17 سال یا پاره هرم بودجه سالا ده تمام شخه کدی مثلا حکومت عبادی بیشتن اگر از صبحی پاراوره کم کتبت حکمت هرم ده جارك دي في نفط ده تمن أزمة وثيقية يعني أولا بين حكمتها هرمي وحكمتها يا عراق ده وباقي ديجي حكمتها هرمي وخارجي جيدا بس المن باشترين حل أوا بلا بجربينت يعني حكمتها هرمي يعني شو خسارة أمريكا مثلا دو هيفا بلا بريكاسومو هنا نفط بكاتو بهتا فروتنو ومشت خارجي بدأ يعني اف از مهنه بخوده ده حل بيتن يا دويجي بروجه بودجه هرم يعني او طرح هدايا و اگر هاتو هلا انا پابند نبو في ركبتنا هني محكمات اتحاديه هي شيت شكايات اللي بكات حتى يعني محكمه هني اتحادي او شكايات خد شكايات اللي بكاتن محافظات شكايات بكاتن او خو او همي يعني ريكن بو برانبر حكمتها هرمي كو اگر بفيتن يعني الجل
يال حكومة العراق الريب كافيتن من أفان حاجات تانيت شين حل كانوا المن دهينا حل كان إن شاء الله. بله زور سپاس بوده که میوان دمی بوریدات و دیگل مداوی سر شاهد.